Angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukele la kuNqambo Media TV 18. Ngani zakwethu ngicela ukuthi uyavelela ikhasi. Cela wenze okufanele ucofa subscribe, ulike bese ushare le video. Thinte abaningi inkundleni zokuxhumana inkulumo kaTshatha abenayo lapha namatshitshi emsakazweni Ukhozi FM izolo ntambama kuyila khona izintombi beyikhala ngokuthi kunabantu abafikayo emhlangeni abangezona intombi okanye bangakazi bebonakala emhlangeni ngaphambilini abafika sebethi bayizintombi bese bedla indawo yamatshitshi asuke aziwa futhi ehlolwa ngendlela efanele. Kanti ke le ndaba thinta abantu abaningi lapha ku Facebook, TikTok nakwezinye izindawo la khona abantu abaphawula khona ngale nkulumo evezwa izintombi. Izintombi zithi ke labantu laba bafike ngamaquantum okanye befike ngama-V-class nokuyizimoto abasuke beyiqashile. Zithi ke zona izintombi zangampela zona zifika ngamabhasi asuke eqashwe omasipala okanye eqashwe uhulumeni wakaZulu Natal. Kodwa ke ngale nje kokukhuluma kakhulu akuyizwe nansi inkulumo kaMinyeza ngesikhathi naye iphumela obala ephawula ngalolu daba oluthinta amatshitshi okuthiwa awomgunyathi. Uyabona guys, the truth must be told. Lento yamatshitshi njengamanje getting out of fashion and iyangcoliseka, isivele singcoliseke kakhulu. Ukwazi ukuthi uyitshitshi udlala nama eyestroppers, uqoma abanumzane, udumele yonke nothi ukuduma ngiyakubona ukuduma ngoba kuyenzeka intombi yaziwe izesheli. Waziwa yonke indawo le, uhamba yonke imicimbi uyitenda usala uyisound system. Umthatha umthini nje unkosikazi osenyanya naye izwe konke la egoleni zokuxhumana bamazela indaba amahotela amaflight amaguchi uyathatha uthini le nto leyo yisekini ngoba kuhle khona ukuthi niqomane le ntabeni ninikana amaguchi le nezimali niphinde futhi mawusuwazi ukuthi usufunani phume kulezi zinto lezi. Le nto ungcolisile qala ke kwathiwa amatshitshi lawa hamba emicimbi alala nezigwili wayilungisa ungizwe lento le wayikhuluma iaddress wakuveza ukuthi no ilaba abantu laba bagqokiswa kwamatshitshi emcimbini bese bayahamba beyohlangana nezigwili ngale ngemumva. Hayi bafethu ngeke ungaba kanjani nje nentombi nomfazi unyanywa umhlaba wonke lokuhlezi khulunywa ngaye ngezikandali zakhe zonke izinto zakhe zasesithe ngale. Izingane ezincane mayibona amatshitshi amadala eqoma obaba abanumzana waphela uwazi ukuthi una 23 years 25 years ubhizi ujolana namadoda ebutshitshini bakho namadoda engathi udesperate usazohlukana nawo namadoda no 45 years. Ngeke futhi ufebise kwalento zakamantshitshi. Angithi into abayenzayo bayazi ukuthi abanye baba balala abanye shuthi yiwusimthuma ngizwa bagijima yonke indawo lena bayamkela bangama receiver yonke indawo le. Into enjani yonke leyo nto leyo? Izingane ezincane lezi engamatshitshi ikhula ibuka ini? Ngicabanga ukuthi nendlunkulu ufuna naye kuyikhuluma lento izama ukuthi ke addresswe. Mawusiqomaqomane nje so saziwayo nakuphinde kuthiwa ngamatshitshi. Hayi bafethu mina lento ngihlezi ngisho ngithi ingane ayikwazi ukuyicabangela. Bona the moment ujona saziwayo yazi ukuthi makusiphakathi kweHautini neKwaZulu Natal yazi yonke lento lethi dumele yonke izwe leli. Ngisho ungene ehotel cabanga ukuthi awubonwa umuntu ngaphansi kwamakhamera kuno reception kunabantu abahlala kuyimeter kukhuluma umuntu oyedwa wakubona ngamehla indaba yonke itibhu lapha. Hayi nisimoshile kodwa isithunzi senu madoda yo ayikho phela lento. Injalo ke indaba wezingane zakwethu kulana uyizwela insizwa usiya umpokamiyeza ibeka ikhala ngendlela ekhala ngayo la kule nkulumo yawo. Lana abahlanga kwevideo landelayo.